Niyosenga Dieudonné uzwi nka Cyuma ni nyiri cano ya Ishema TV yamaze gukatirwa n'urukiko rukuru gufungwa igifungo cy'imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bine birimo no gusagarira inzego z'umutekano. Iyi ni yawe TV nitwo kusagira Patrick totogezeho amakuru agezweho kandi abavugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri iyo mpamvu uyu munsi tujye kubagezaho inkuru y'uwitwa Niyosenga Dieudonné wamenyekanye cyane ku mazina nka Cyuma yatambutsaga ibiganiro ku muyoboro we wa YouTube channel yise Ishema TV. Yamaze kuba katirwa n'urukiko rukuru gufungwa igifungo cy'imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bine birimo no gusagarira inzego z'umutekano. Tubibutsa ko kandi mugomba kumeza kunyererwa n'amakuru tubagezaho, kandi ayo makuru n'ahandi yasanga no kuri website ya yawetv.com. ayo makuru abariho ibi byaha rero uyu mugabo yarakurikiranweho byakozwe muri Mata mu 2020. Ibyo byabaye mu gihe igihugu cyari mu gihe cyaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe cyari cyugarije igihugu, ariko nyuma bikaza kurangira asa n'ugenda arenga ku mabwirizwa. Ibi byaha ubushinjacyaha bumukurikiranyeho harimo gucurisha impapuro mpimbano, harimo kandi gusagararira inzego z'umutekano, kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru ndetse no gukoza isoni inzego z'umutekano. Ibi ngibi byo gukoza isoni inzego z'umutekano byabaye ubwo yaravuye mu rugo yerekeje ku kazi akora ke ka buri munsi k'itangazamakuru. Nyuma yaho inzego z'umutekano zaje kumuhagarika maze zimubaza aho yaragiye mu bihe byo kwirinda COVID-19, dore ko abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange bari mu rugo kubera ibyo bihe byaguma mu rugo n'icyorezo cya COVID cyegarije isi muri rusange. Ubwo yafatwaga n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwavuze ko yari yarenze ku mabwiriza yo kuguma mu rugo. Icyo gihe byavuzwe ko yarwanyije inzego z'umutekano yavuye mu rugo yitwaza ko ari umunyamakuru. Icyo gihe yarafunzwe, ariko nyuma y'igihe gitoya urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumugira umwere maze arataha. Icyo gihe ubushinjacyaha bwahise bubujurira icyo cyemezo cy'urukiko rukuru, maze urukiko rukuru rwavuze ko ibyangombwa by'itangazamakuru yakoreshaga urwego rw'itangazamakuru rwavuze ko rutabyemera, ruvuga ko rutamufata nk'umunyamakuru. Nubwo uyu mugabo yabaga afite ikarita yimwemeza ko ari umunyamakuru, ariko urwego rw'itangazamakuru rwo rubihakana rwivuye inyuma ruvuga ko uyu mugabo rutamuzi mu mwuga w'itangazamakuru ndetse n'ibyangombwa akoresha ari ibyangombwa bitemejwe. Ibi byangombwa kandi byabaga bifitwe n'abakozi be, aho bivugwa ko ari wabaga wabibakoreye. Urukiko rwaje kuba rutegeka ko ahita afatwa agafungwa kandi agatanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda no gufungwa igifungo cy'imyaka 7. Uyu mugabo Niyosenga Dieudonné uzwi nka Cyuma yagiye atambutse inkuru zitandukanye kuri no channel ye, aho hari nk'inkuru iherutse gusohoka yavugaga ko hari imibiri imwe n'imwe yagiye itoragurwa, ariko agakomeza avuga nk'uko yabinyuzaga no kuri Twitter mu ncamake z'ibiganiro yagendaga ashyira kuri no YouTube channel ye bitandukanye. Uyu mugabo rero waje kuba hamwa n'ibi byaha bitandukanye birimo impapuro mpimbano, birimo gusagarira inzego z'umutekano n'ibindi bitandukanye, yaje kuba hamwa iki cyaha maze akatirwa imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5. Musi kandi yakomeje isobanura iby'uyu mugabo witiraga itangazamakuru. RMC yavuze ko uyu munyamakuru ukorera mu Rwanda, yaba uwigenga cyangwa uhagarara igitangazamakuru cyo mu mahanga akorera mu Rwanda, abagomba kubihererwa uburenganzira muri urwego rw'itangazamakuru. Urwego kandi mu itangazo rwari rwasohoye icyo gihe, itangazo rivuga ko riboneyeho kwihaniriza abantu biyitirira umwuga w'itangazamakuru. Ni kubw'iyo mpamvu rwahakanaga rwivuye inyuma ko uyu mugabo witwa Cyuma rutamuzi mu itangazamakuru, kandi batarabiherewe uburenganzira. Bikomeza bivugwa ko bagomba guhagarara gukora iryo gitangazamakuru. RMC yakomeje ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo kuri murandasi, ariko igihe habonetsemo amakosa ahanwa n'inzego zibifitiye ububasha zitari zitangazamakuru. Ariko bikaba umwihariko y'uwo muntu yari umunyamakuru uzwi n'ikitangazamakuru cyangwa se n'urwego rw'itangazamakuru ko rumugira inama akaba yahindura imikorere. Uyu mugabo wamenyekanye nka Cyuma wari ufite chaîne yitwa Ishema TV mbere
ko dukora iyi nkuru abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, yakundaga no kunyuzaho bimwe mu bice by'ibiganiro yakoraga kuri iyi shene yo kuri YouTube. Inzego z'umutekano zari zagose urugo rwe guhita zubahiriza icyemezo cy'urukiko. Uyu mugabo wamyuje kuri Twitter ye yanditseho ko inzego z'umutekano zamaze kugota urugo rwe ndetse ko binagoye kuba yabona hanyura. Izi nzego z'umutekano zaje kuba zitangaza ko mu rwego rwo kwemeza cyangwa se gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, ariyo mpamvu bahise bajya kugota urugo rw'uyu mugabo. Tuzakomeza kubakurikirana iby'iyi nkuru ku buryo burambuye, muzasobanukirwa byinshi. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byawe TV bagezaho. Amahoro y'Imana bane namwe.